Nijgar Bishara, Татарстанның Казан артисты Ринат Валиев. Әдәләт тағы бұрқа. Әді бұғына түгел Ринат абай шулайық герой атта. 8 бала атасы. Тұрасы қатын қыздар. Дәрістен 8 бала атасы, ат қазанған артист, герой атта. Әді шуны ишеттім, Ринат абай екінші баласы үшін көптен 250 мыңны банкқа салып қойған енді ол. Үшіншісі үшін жерде бергенлер деп әйттілер бұғай міне. Дүртіншісі үшін машина, бешіншісі үшін квартир, алтыншысы үшін самолет. Бермейлер, конечно. Көптен байып өткен болыр едейді. Дөрестен хөрмәтле тамашачылар, менә сокланам мин андый гаиләләргә, дөрестен бер-берсен хөрмәт итеп, шундый матур итеп яшиләр. Менә Һиндстан якларында җәмәгать һәр гаиләдә шундый бер-берсе белән тату яшиләр ди. Беләсезме ни өчен? Чөнки туй вакытында Һиндстан якларында иргә мылтык бүләк итәләр. Һәм хатын-кызның маңгаенда менә монда уртага кызыл тамга ясап куялар. Һәм шуннан соң яшәмей кара. Әмінә жамағат біздің Татарстан яқларында қазір сәхнеге шығаша ғойләнің достығы, татылығы неден екен асып тәғән генә әйт алмайым. Әмін әләкин бір-бірсін яратып, хөрмәт итеп яши башуларына инде 30 елдан артық вақыт узған. Шулай деп қаршалығыз, көптәргіздің яратқан жыршылары, Татарстанның ат қазанған артистлары Дине һәм Рафаэль Латыповлар. Қаршалығыз! Hayırlı iş dostlar, sonlarınız. Hayırlı gençler arası.
Динә һәм Рафаэль Латыйповлар. Рәхмәт. Менә Рафаэль абый әйтәләр. Сез чыгыр алдында инде мен тамашачыларга сөйләп үттем, 30 елдан артык шулай матур гомер кичерәләр дип. Әйтеп беләбез, син татар егете Динә апа Мишәр кызы. Әйтәләр зинһар өчен менә Мишәр кызы белән гомер итү в общем ничегрәк ул? Әйе, брат, мин Мишәр киеве. Мен менә киләчәктә дә мәтәм рәхәт яшәрмен дип уйлыйм. Теге дөньяга кип кечте. Anladım. Rafael'le ümit zurdanım. Küresin ben. Sen de şuna kürek kurup Mişer kızına iğrenelesin. Aranızda Mişer kızları var mı? Mişerler var mı aranızda? Динә апа в общем да кызлар юк. Başı. Şöyle bu geçti. Kurup Mişer'le. Mişer kızına iğrenesin. Küresin Rafael abim nişikli. Bu dünyada Mişer kızına tüzüp yaşageç. Tigi dünyada cennet kelegesin diye getirip küremsen. Rafael burada baygırma dostum. Mişer kızına tüzüp yaşagen için tigi dünyada temukka eleksen de cennet kötüylaşalım. Сәләм диде икән. Şiddeti söyle. Рафаэль һәм Динә Латыйповлар киттек алга. Şimdi dostlar hayırlı geçmarınızla da sağlar mısınız? Sen emin ağamır edəsiz mi? Benim de bir de. Rahmet dostlar. Ne kalsa bunda indi bizden Mişer'e, Tatar'a, Başkırt'a birge ağamır edip yadasızdır. Şulay bit. Köbüğüz Tatarstan, Başkırtsan'dan jiyğan tamaşaçılardır öyle. Şimdi da Tatarlar var mı aranızda? Başkırtlar? Mişer'ler? Әле керәшеннәр дә бардыр. Vardır. Kreşler var mı? Kreşler bir göresiz mi? Şundan da bizim Mişer halkı koyarına sevilip yaşamıyor. Ötken yıl Kazakstan'a vardık da şulay Rafael sırayında aranızda Mişer kızları var mı diye. Rafael'in sırası buldu, oradan bir irat sikirip durdu da Mişer kızların sırayı bitince Rafael irat cevap bile. Rafael gaydı, abi bırak deyir, Mişer bilen kılar atkı yok, onun bulmagan jeri yok deyir. Ey, bizden Mişer halkı dünyanın kaysığına pişmağında yaşamayken ol. Birge bulayım, birge kalık çünkü biz bir ona balalara, bizim ona balalara. Yalnız süzeydim ülkede mutlasın saltı faraşların bilen ışıtıp sandırasın ülkelemek hiç yutma yansıması yansıma gırlaşıp da duyan şişirirken ömür kolayda kısma ülkelemek hiç yutma yansıması yansıma gırlaşıp da duyan şişirirken ömür kolayda kısma günde bulutlanma aşılanıp arasan canların yılının dinde eğer de yılmazsa öfkelemek iş yuka yansıması yansıma gırlaşıp da duyan şişirirken ömür kolay da kısa öfkelemek iş yuka yansıması yansıma gırlaşıp da duyan şişirirken ömür kolay da kısa Aranızda 30 yıl yaşayan var mı? Kim 50 yıl yaşıyor? Kim 10 yıl? Kim 5 yıl? Eynez kendi mikrofonu. Dostlar gençleşin. Sallar mısın?
Рәхмәт дуслар. Дуслар, сезгә өчен тагын бер җыр белән китеп китик. Бу җырның кийин дә сүзләрендә үземә язарга туры килде. Аны сезгә Рафаэль башкарып үтәр. Җыр ТНВ каналыннан барачак. Хит парадта катнаша. Шулай булгач, 9-да 10-нан 11-гә хәтле шимбә көнне телевидениедән карасагыз, бу җыр өчен тавыш бирәләсез әйме? Мәскәү вакыты. Әйе, Мәскәү вакыты белән. Хәзер исемисар юллый аласыз. 5065-кә номерына ул 31 коды белән җырышасы. Хәзер бу җырны сезгә бүләк итәбез. Гомер үтсә дә дип. Татарстанның атказанган артистлары Динә һәм Рафаэль Латыйповлар. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Себер ягы. Еленогор. Әйюб. Езивар. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Гөлләрегез, чәчәкләрегез өчен үзегезгә. Мең рәхмәт. Без сезне яратабыз сез. Динә һәм Рафаэль Латыйповлар. Күрәсез, аларда бер-берсен чик яраталар. Кризис вакыты кызыл материал сатып алганнар, уртада кискәннәр, икесенә бергә тектергәннәр. Кием дигәндә, мин дә киемне алыштырган идем, сез сиздегезме? Әйе. Менә җәмәгать гомер итү дигәндә Динә апа турында сөйләде, 30 елдан артык. Менә шулай 30 ел дигәннән ир белән
белән картын шулай матур гына яшәп яталар. Нугылдан хатын-кыз бәйрәмне үлеп ярата бит инде ул. Көннәрдән бер көнне өйдә җыештырып йөргәндә шалт календарьны ачып җибәрә. Монда 20 октябрь. Шалт исенә килеп төшә хатынны. Аха, безнең бит ирем белән тормыш итә башлаганга 30 ел вакыт узган. Бүген шундый зур матур бәйрәм дип иренә йөгереп барада. Караны җаныкаем, безнең синең белән тормыш итә башлаганга шундый зур матур бәйрәм 30 ел вакыт узган. Әйдә теге шул хөрмәттән икебезгә бәйрәм ясап, йорттагы сарыкны суеп пешереп ашыйган дигәннән соң ире сикереп тора да. Причем тут сарык? Әнә Илдарны суярга кирәк. Ул безне таныштырды дип әйтә. Инде хөрмәтләр белән бүгенге концертны алга таба дәвам итеп дәрестәндә концертыбызның беренче өлешеннән соң сәхнә артына бик күп кенә хатлар килә башлады. Шул хатларның кайберләре сезгә дә укып үтәсебез килә. Иң беренче хатыбыз дәрестәндә яшь җырчы Рәнис Габбазовка багышланган. Яшь җырчы Рәнис Габбазов турында соңгы вакытта бик яшь ишетә башладык. Әле күптән түгел Казан шәһәрендә беренче сольный концерты да узган. Бик тырыш, моңлы егет икән. Тик зинһар бүгенге концертта без зәңгәр экраннардан яратып тыңлый торган Кайтыгыз торналар җырын башкарса иде дигән. Монсы беренче хат. Һәм дуслар, икенче хатта нәкъ шулай шул темага башланган Рәнис туганым. Рәниснең туганнары да бар килә башлаган. Җырла әле Кайтыгыз торналар җырын. Ул җырны тыңлаганда кайнаган хисләрне берничек тә аңлатып булмый дигәннәр. Һәм дуслар, без бер вакытта да тамашачыларның соравына каршы килмибез. Һәм бар тик сезнең соравыгыз буенча кабаттан сезнең каршыгызда сәхнәбез түрендә Ишеев көфтәсеннән шул мишәр егете Рәшит Вахапов исемендәге конкурс лауреаты Рәнис Габбазов. Каршы алыгыз. Күле карабыз атты, тырналар китеуі, сағынып күтәуі, құлания житеуі.
Eğer talantlı tanılıp gülüşe jırşımız Reniz Gabbazov. Reniz Gabbazov. Дөресен достар, талантлы, танылган һәм булдыклы артистларыбызны һәм танылган йолдызларыбызны саны китсәк, алар дөрестән дә бик күп икән. Инде беренчеләрдән булып дөрестән дә иң танылган җырчыбыз Рәшит Вахапов турында әйтеп үтәсем килә. Рәшит Вахапов, Нижгар Мишәре, Татарстанның күренекле җырчысы, Татар дәүләт филармониясенең алдынгы җырчысы. Менә шу шәхесләрдән соң бер кул чабып алыйгар җәмәгать. Бийик жырчы Нижгар Мишәре, опера жырчысы, автор һәм халык җырларын оста башкаручы буларак танылган шәхес. Габдулла Рәмит Кулов, Төпрәле районында туып үскән данлыклы җырчы. Рафаил Ильясов чыгышы белән шулай ук Төпрәле якларыннан. Мирсәет Сөнгәтуллин, Әлки Мишәре. Искәндәр Биктахиров, Ширмешән елгаларында кыйнап Чигадай авыл чишмәләрен суын ичеп үскән Искәндәр Биктахировны халык шулай ук үз итте. Һәм дуслар, шулай ук бер кызыклы шәхес 20-нче гасыр башында эш иткән данлыклы ат карага, татар риваятләренең каһарманы Шәкүр Рәхимов, ягъни Шәкүр Карак та шулай ук Мишәр булган. Ләкин достар, танылган җырчыларыбыз шәхесләрнең саны китсәк бик күп. Әлегә исемлекне туктатып торып, сәхнәбез түренә кабаттан үзенең моңлы җырлары белән сезнең күңелегезне яулаган Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль лауреаты, эстрадабызның энҗе бөртеге Гөлсирин Абдуллина. Алхамдулилlah. Kuzularına tırmandım, seni bir çorlu sizmedi.
үшін. Қазір иқтибарыңызға бик матур бір мәхәббәт жыры жырлап өтәсебез килә. Шушы сәхнәгә сез яратып өлгергән минем иҗатташ дустым Артур Шугаевны чакырасым килә. Мәхәббәт моңа. Әйдәгез, бергә кушылып җырларга мәхәббәтемне, дуслар. Gözlerime seyfaradı Yalan beni şu yerlendirir Gözlerinden nurlatamadı Yalanın bakışını şeysi Gözlerime seyfaradı Kısrağılık minna bəxit ildi Sesini qaldı söyün qabında Qolların aldın qollarıma Söyəmlikləri dağında Yalan beni şu yerlendirir Gözlerinden nurlatamadı Yalanın bakışını şeysi Gözlerime seyfaradı Yalan beni şu yerlendirir Gözlerinden nurlatamadı Yalanın bakışını şeysi Gözlerime seyfaradı Böyle kumile Zalda duran hoşçuk bağlar işe Bakıta oluruz Kollarını aldım kollarıma Gözlerime tutturup varmışım Məxəbbətim Olur ömür boyu Seni bilginem Yalan beni şu yerlendirir Gözlerinden nurlatamadı Yalanın tapıcımı şeysi Gözlerime seyfaradı Yalan beni şu yerlendirir Gözlerinden nurlatamadı Yalanın tapıcımı şeysi Gözlerime seyfaradı Yalanın tapıcımı şeysi Gözlerime seyfaradı Gözlerime seyfaradı Artur Şugaybov, Gülseren Abdulima. Ay, qılana var endi. Bizden de her çıkan sayın her bir mişarını, her bir yaşına maqtim metem uylab turam. Men özümde mişar bet. Özüme de azrak reklama yasarga kerak deb bir iki kuplet qina şiir yozgan edim. O'qiymi? Qadar qo'shimsangiz o'qing. Siz qoymaq deb maqtay mişarlardan bog' ishalar. Mishar yumsharqanni ko'rsang, ont agar dem dog' ishalar. Tishdan gina qotish ul ishdan o'zi sobi indi. Totar bilan qotish ul shunga biroz slava indi. Babkam shovqam avziqayim, oybag'arim, yurak moyim misharlarga yorim desang, sen bilasan hozir joyin. Tatarlardan olgan dinni, tilni, Yahudlardan haylakarlikni mina shundan o'ylab qara indi. Mishar bilan baylanirlikmi? Mina hozir sahna turna shuvoyoq to'g'ri so'zda qabatdan mishar yigitini chaqirasiz kelayotganimcha shu Chuvashiya Shig'irdan mishari Rashid Vahobov ismidagi festival laureati Ozod Abitov. Rahmat.
Bilenir şuraşular Yazmış gülleri bunlar Azga susavan yürekli Kız ötürüme bunlar Ötken günlerini sağlarım Kıyaşla tügeliyle Yanıma nasine barına da Niyetime gül geline Ötken günlerini sağlarım Kıyaşla tügeliyle Yanıma nasine barına da Niyetime gül geline Salkın yürek payları akıl Dumanla dönüşü Meldireme azapı dolu Can bilen işi yaşı Ülke günlerini sağlarım Kıyaşladır geliyle Yanıma da sine barına da Niyetime gül geline Ülke günlerini sağlarım Kıyaşladır geliyle Yanıma da sine barına da Niyetime gül geline Ernülerde, jüllerde, yarday yavalına Yaşında gözümün tanışısı, gözüdür yamanına Ülken günlerini sağlarım, kıyaşladır geliyle Yanıma da sine barına da Niyetime gül geline Ülken günlerini sağlarım Yanımda sine barına da Niyetime gül geline Yanımda sine barına da Niyetime gül geline Niyetime gül Şunaşı şıkırdan meşere Azada Bitaf Bayanda Tatarstan'ın Akkuzan'dan Bunlar kıta, yollar kıta dağda Kuzu yolundan şiirlerim Yazmışım kuşağına Dürülü şaplar, kuğular ele Bunlarımızın eli
şarkılanacak bu yıllarlık şarkı. Yıllarlık faydalarını Yigit çıkarlık şarkı Bir şarkı bu bedeli yıllarımızın Şehirlerime sevgi gülüyor Özümle yol emele Kalırmadı buranlara O silmeye aşıklarız Uz yolun bulaklar var Bir şarkı bu bedeli yıllarımızın Şehirlerime sevgi gülüyor Özümle yol emele Üzümle yol Işıklar isimindeki festival laureatları. Renizga bazı bir de Gülsinin Abdülü'nü Artur Şurayipov. Жырдай ора башлаттар бугай. Рахмет. Хөрмәтле тамашачылар, менә һәр концертта да инде җырлар тыңлап, кул чалып тегә утырырга димәгән. Мин инде сезгә хәзер сорауларны әзерләдем. Менә шул сорауларга бергәләп җавап биреп карыйк әле. Сез әзерме? Гади сораулар, әйдәгез һәр сорауга менә җавап табырга тырышыйк. Күз алдыгызга китерегез. Иң беренче сорау. Бассейнга 200 литр су салына. 205 литр түгелә. Сорау. Суда yüzүчеләрнең ояты бармы? Амында спортсменнар утыра бугай сразу юк диделәр. Менә киләсе сорау дуслар, шоу-бизнеска кагылган булачак. Баянист Ринат Вәлиевнең 8 баласы бар. Сорау. Хатынын мәхәббәттән тилертә торган сакал мыегын ул кайчан кырып ташлар? Нинди вариантлар бар җәмәгать? Ул кайдырган үстерә. Рәхмәт, мондай вариант әйткәннәр юк. Киләсе сорау дуслар, хатын-кызлар өчен. Хатын-кыз аена 300 сумга яши аламы? 3000 сумга? 30 меңгә? Хаман җитми күрдеңме? Хаман юк, булган сайын. Менә җәмәгатьтәге киләсе сорауда шулай акчага бәйле. Күз алдыгызга китерегез. Гали аена 30 мең сум акча эшли. Аның хатыны Сәлимә аена 60 мең сум акча тота. Сорау. Гали бу дөньяда Вәлинең барлыгын шамалыймы? Монда һәр кайгыр ирләр уйлап куйды. Неужели бездә дә Вәли бар? Әле вакыты эшли. Абы ярый беренче рәткә утырган сыңар, бөтен сорауга җавап табып утыра. Үзе дә бер шулай да хәзер генә әйткән була. Китик киләсе сорау дуслар. Киләсе сорау бераз авыррак булачак. 1991дә Фирзәр башлады. 97дә Илсаф эләктереп алды. 2003дә Илсия Бәдретдинова кушылды. 2012дә Фирдүс дәвам итте. Сорау. Мишәрләр татар эстрадасын ничәнче елда тулысынча басып алачак? Салават пенсиягә чыккач. Рәхмәт, мондай вариант ташады. Китик хөрмәтле дуслар, менә киләсе сорау, соңгы сорау булачак. Менә уйлап карагыз әле. Ир атны ничек бер вакытта тынычландырып, хисләндереп һәм хыялландырып була? Монда уйлыйлар име. Менә хөрмәтле дуслар, сез уза уйлап утыра күрмәгез, чөнки әлеге сорауга җавапны без хәзер сәхнәдән күрербез һәм ишеттербез. Дөрестән дә шул Мишәр катыны турысын әйтә, турысын чырлый. Күбегезнең яраткан җырчысы. Аларга кулчалар шатлар каршылыгы сәхнә өстендә Илсия Бәдретдинова. Hayırlı kişiler. Hadi hürmetli yaratkан тамашачылар. Hatta sağılıp
келдім мен сізні. Узған жолда болғаннан соң соның қадірі мақтау еттіріп, тұру сөзді болын, тәңілі еттіріп, көңіл түрімді, ерігім майы болып ятып қалғансыз. Бірәмі сәтлардың өкітіп тұрдым, қачанлар шығырмын екенді. Сағынып келдім да. Bütün kurşun bineleri akşamsızı konsantrasyonlara kişilerin içleri jolda otursun. Nerede bulunduğun uzun uzaklık bayı geldin? Kaçma, kaçma. Elimde sesler mi basıyor? Birden doğandır, matala babar yaşayan büyük dava olabilir. Bütün dünyana titretken alıp benim babalarım. Nasıdan kurardım basırdım düşer babaları. Şimdi şermak subayım, şistay bulaşıp benim. Bütün şirde kızlı kalık, bütün şirde düşerim. Silbaşlarda evlerde densin bulatım yanlar. Normasın yine düzmüşe, malımızları bulanlar. Hayret başımda. Düşer başladı, düşerdiler, uyuksuzlar, yoldansızlar. Devlet üzmeden çiller, düşer çınar, düşer güzel. Üzerine geldiğini ver, şiddetine kazakmaymaz, yaşamakla kişemiz. Takşamakla anlatmaymaz. Şirme şermak subayım, şistay bulaşıp benim. Bütün şirde bizden kalır, bütün şirde düşerim. Silbaşlarda erklerde, bizim burlat uyanlar. Oradasın millet bizimşe, malımızları duranlar. Çakıldaşıp yaşayma urhaldım benim. Biz daimalı dağlarlandım dağlar bilir. Büyük dağların kuşası bulunan benim babalarım. Neseden bırakmıyoruz biz düşer balaları. Şirme şermak subayım, şistay bulaşıp benim. Bütün şirde bizden kalır, bütün şirde düşerim. Silbaşlarda erklerde bizi burada duyanlar. Oradasın millet bizimşe, malımızları duranlar. Şimdi senin aksubayım, şistay bulaşıp benim. Bütün şirde bizden kalır, bütün şirde düşerim. Silbaşlarda erklerde benzin uğla duyanlar. Orada söylenip bizden işe, malımızları duranlar. Şiir ver şermak subayım, şistay bulaşıp benim. Bütün şirde bizden kalır, bütün şirde düşerim. Silbaşlarda erklerde benzin uğla duyanlar. Oradasın millet bizimşe, malımızları duranlar. Bitti. Yansınlar bir gazetler bir adamlar. Kıpırdak kıpırdak ştabanında fırsat diyen uzunluklar. Hayırlı işler. Білесіз де мен осыдан жылы бірінші тапқыр болдым, шында ихтибар етіп қайтып кеткенім. 600 жыршы татар эстрадасында, шулар арасынан адекватныйрақ қатын боларак өзімнің бүтіней нормальный артист түгіл екенін бізге аңлап жүрейін мен. Шуның үшін қол чаптығыз да чаптығыз, Алла мен айтам, бұлар ұшаса да чабалар, ұшамаса да чабалар, бұлар жәлләп та чабалар, шуның қадәрін рәхат қалып болдыңыз. Шуның үшін биыл келгәшті менен де халық қорып меше шықтым қаршыңызда. Siz bile өзіңіз ышанасыз мекен, yok мекен, мен кештен ятсам да, ертен тұрсам да сізні бір дұғамдан қалдырмайым. Үзіме тілейм, ұлыма тілейм, айырылған иріме де тілейм, әйді бақытты болсындар шонда. Туғанларыма бүтінісіне тілейм де есіміннан сұрайым. Ей Раббым! Мына шушы мені де жырчыға санап йөри тұрған тамашашыларға көп етіп ақша жібер әлі деп сұрайым. Ана менің
Marşrutlar boyunca sizge ağıp tursa men anışıkta tamgalap tururlar deyiş gibi. Әлі bir жүріп тұрасыз мына біздің хөрмәтле тыңдаушылар. Шуның өчен юк дип отырмагыз. Мен белән яхшы күңелле халык җыелганмында амин дип утырыгыз, Ходаем. Балаларыбызны үстереп биткенче булса да зинһар өчен түстеннәр инде зинһар кубарылып, бөтен татар сәхнәсе авылга кайтып таралышырга калабыз, акча җибәреп торшуларга. Әлбәттә сәхнә артында шундый кызык күңелле булсагыз, бер автобус мишар кыцып-кыцып киләләр, сәхнә артында кыцып-кыцып киләләр. Үземчә без тормозлап сөйләшү мөмкинчелеге булды бу концертта, тәмле концерт. Монда сорау бирәләр, имеш татарлар мишәрләр нәрсәсе белән аерыла. Аера алмай. Мишәр ул диагноз. Просто аз гына булса бүтән төрлерәк кенә халык шунда. Белсәгез, минем әби турында әйткәнем бар, усал әби. Безнең авылның крышасы иде минем әби. Үлгәненә 18 ел һаман әбине искә төшереп сөйлиләр. Әби шулай дип әйтә, безнең өйлә бер генә тапкыр да җыларга ярамады. Әзрәк бер нәрсәне авырттырып, җылап утырсаң, әби әкрен генә килер, мәрхүмкәем. Нәрсә? Авырма. Әби авыр шул. Авырма. Әби авырта, авыр шул. Авыр булсын. Тауга менгәндә генә авыр була, дивана төшкәндә җиңел булыр әле, авыр димәк яшисең, шатлан дия. Әйдәгезме? Ат мишәр картчы. Шундай аннан соң әби әйтә, үлеп, бетеп, ширләп. Кешеләр янында барганда, хәлеңне җуеп яр буена тәгәрәп китсәң дә, берәрсе каршыңа шүгәләп утырып, тәки беттеңмени син дип сораса, бөтен кешене җыеп торып баста, шуның кадәрле бурный төн үткәргәнем, слушай, никак аякта басып торып булмый, әз генә хәл җыеп ятып тора әле, яма дип әйтте. Ана кулак артыннан синең душманларың беткәнеңне көтеп торалар, пожалуйста, җылама, менә моннан канны сыйгайтасың, зәһәре чыгып китәр инде. Катыймда җырларга. Аннан соң әби мәрхүмкәем мин җырлый башладым, бит инде кызык кына бер сүз әйтеп куйган иде. Кызым, син җырчы булдыңмы ди? Дәвам әйтәм, әби булдым. Кызым, неужели кешеләр синең акырганыңны түзеп тыңлап утыралар? Әби мәдәм үземдә шаккатан билләһи, мин түзмәсем. Кызым, синең бер дә җүнле җырың юк ди. Ансында беләм, мин әйтәм, нишлим? Пока син артист исеме күтәреп йөрисең икән, өлкән яшьтәгеләрне хөрмәт итеп булса да бер нормальный җыр башкар, кызым дип, әбинең әманәте буенча җырлыйбыз бу җырны. Ачытау дигән җыр. Просто күңелдән чыкканга күрә, бөтенебез бергә җырлыйбыз. Ренат Абыйвалиев.
Bilsem şaka yazasım var şu dağın taşlarına. Bilsem şaka yazasım var şu dağın taşlarına. Aşık başlarına. Güzel olsun. Попробуйте. Красивая такая женщина. Спасибо, что приехали к нам. Спасибо. Приятно. Әлі міне башқа жыршыларын қарап тұрам, бүтінісіне шешке берелер, ғадатта мен шешке бермейлер, прямо көңілі болды. Belki cemaatine kutlayayım seferleri, şunu hafif itibar eten ben jimnastiyayı mıngırelerden, tuzlavan kıyarlar mıngıreleri, itler mıngırelerden, тоже maşar tugul. Onlar şu kisek güne şişke verip koyanlar da kumule ev oldu. Hazır bulay. Bana şu ergide boyağı usal Mişar Qarşıqның yanından bir sözünü aytayım. Әби һәр вакытта да безне акыллы булырга, гадел булырга өйрәтте. Аннан соң әйтәй, кызым, Жәшәгән елап түгел, ут чәчеп жәшә. Менә алай жәши белмисең икән, һава бузып жәшәмәк чурту дия иде, белдегезме? Менә бу минем Зәйнәп Қаршык сүзләре. Шуның өчен мин сезгә һәр вакытта да, һәр бер секунд, һәр бер минут сайын дөньяның тәмен, тормышның тәмен һәм ayağınız, kulağınız selamet bulğanda менә шулай матур итеп килеп утыргансыз бит әле. Без җырлап торабыз, сез карап утырасыз. Һәр бер секундның тәмен белеп, ут чәчтереп, рәхәтләндереп яшәвегезне телим. Шын күңелдән бар көчеңне җыеп торып бас. Мен şahsen özüm hiçsiz karıda davasını sevenlerin düşündüğünü ayaklarına bas. Kul silitese yakın sular. O yaralda olması dönüp şatlansalar düşmanların olması dönüp Sebebim üstte durmaklar. Odasına gel, beni Seygen geçen gitse o başkı beni Barkışım yaşayıp duramaz Deryada durmaya yaramaz Yollarda yolmuş Ağır gelir torunları Saydak yoldan torunlar varlar Kul seni telen dostlar Dost gören Taş
şigarım Deryada Şturasam Var kişimde şayada Deryada torlar yaramaz Allah Kırgına girmiş yaz Var kişimde şayada Deryada torlar yaramaz Bizga yetib qonaqlar keladi. Motor etib tadbirlar qilib majlislar yasab o'tirganda ikki kishining birsi bosib, men sizga ko'ngil tinchligini tiling deb dostlar aytadilar. Biz rahmat sizga. Mana bu vaqtda bosib turamiz elimizdan. Orqam jim yurmaganman. Endi hozir yillar o'tgach. O'zimda Allohga baraturman xotin bo'laroq, men nasim Allah. Mana sizning hamma barchangizga ayrim-ayrim ko'ngil tinchlig'i tiling. Nega rahmat sizga. Var kişimde şayaklarabaz Deryada torlar yaramaz Allah Var kişimde şayaklarabaz Ayranlar Deryada torlar yaramaz Irsiye Badruddinova. Zo'r rahmat sizga. Tuğanlarım teslim işarlarım, ko'nglimda her şak isenlerim, qatatilli yumuşak ko'ngillerim, sizning bilan o'tsin g'umurlarim. Qadrli tomoshabinlar, sizning uchun hazırlagan konsert programmamiz shuning bilan oxiriga yaqinlashdi. Hamda shu 2 soat davomida sizning bilan bo'ldilar. Bugungi konsertda o'zlarining zo'r kulishlari kiritdilar. Albatta eng birinchi shartda bizning tovush operatori Ayrat G'izatullin. Ham sizga o'zlarining motor jurlar bilan gitdilar. Tataristonning ot qozongan artistlari Dina ham Rafail Latipovlar. Tataristonning ot qozongan artisti Rinat Valiyev. Ko'plaringizning yaratgan jurshisi Ilsiya Badruddinova. Rashid Vahobov ismidagi festival laureatlari Ozod Abidov, Radiz Gabbozov, Vexirina Tullina, Artur Shugayipov. Bugungi konsertda olib borildi Ilnaz Minxonov. Min bo'lar. Qadrli do'stlar, sizni hurmatli va albatta qarshingizda bosh yeyamiz birgalab. Bek zo'r rahmat sizga. Tatarlarim, misharlarim. Hammamizda tugan yaqinimizda baxtlanib yashik konsert bitdi. Qo'ytag'iz bo'la. Paka. Bek zo'r rahmat sizga.